0540 770 896. Yo, atiefo said ya mekan unse Yesu kono ka asambi wasemi nyamu nyanka na mesoma otijinafo bi amana ba no no oba obekyerɛkyerɛ me de makɔ no korɛ ɛkwan ɛne ɛhan no na ma menkase kitibi nkyerɛ sɛ onyame susu konkron onte asɔre dem onte biam ɛne onte bipom na ɔte nipam ɔde nipa na ɛyɛ adwuma na no pai so wasoma me sɛ fa onyankopɔn asɛm ɛmfamrɛ enti baabi a wo biara sɔre fa ɔpɛn yɛbɛsi onyankopɔn asɛm sɔre na fa ɔpɛn fa fomfrɛ onua bi ka kyerɛ sɛ onyankopɔn difoɔ aba bedu na ma menkase kitibi nkyerɛ sɛ hwɛ ewiase abrabɔ anya bɔna enu nti na aboa kokɔ sabi ɔmɔtɔma no na me pɛsɛ me ka kyerɛ sɛ abrabɔ yi sunsum nneɔma anase abrabɔ ayɛ bɔ no yɛwɔ so many spiritual implications yɛwɔ sunsum ya abrabɔ ayɛ bɔ no yɛyɛ ahohom nneɔma ɛsɛ sɛ akristofoɔ sɛ deɛ tie anase deɛ akristofoɔ tie awɔ sɛ yɛyɛ na sɛ woanyɛ a sɛneɛ mpanyimfoɔ kae yɛsɛ deɛ ɛsɛ sɛ adeɛ ne da no woamfa anto a ɛfiri tɔ na anɔpa yi no so no mede wo wura sunsum ne akyerɛkyerɛ wo sunsum nneɔma na obi bɛbu saa na da bia sunsum no kura ɛne deɛ obi bɛka sɛ yɛate sunsum akyɛ yɛate sunsum abrɛ na sunsum ɛne deɛ nya abotrɛ kyɛn agorɔ no ɛba wo fie mpɛntɛm ɛmpu nkɔhwɛ na anɔpa yi no mɛkyerɛkyerɛ sunsum no makyerɛ sɛdeɛ siteɛ na sɔfo sɛdeɛ tie nie abrabɔ yɛwɔ mu mpɛmpɛnsoɔ mmienu ɛna ɛwɔ sunsum wiase tie nie me sɛ deɛ abrabɔ yɛwɔ mu mpɛmpɛnsoɔ mmienu ɛna ɛwɔ sunsum wiase deɛ di nkan yɛfrɛ no Ebred ana deɛ tosu mmienu yɛfrɛ no Badas na Ebred na aseɛ ne sɛ the innermost of three concentric circles representing the totality of being the cosmology of the silt. The innermost of three concentric circles representing the totality of being the cosmology of the silt. Abraham represents the stage of struggle. Abraham represents the stage of struggle and evolution against Spritual. The power of what? Evil. Yasiane say makane bebrebe na diagu obi ntiase asiane say se nipa bobra anase ye wo akwara beto asase we so na se yenya de ne ba asase we so asofo de wo mi say susum onpo o Ebred level na Ebred ni say se obi wo sam pempenso ya obon se susum wiase no ye kasa three concentric circle a eye circle sunsum a ya san circle makom yensa ne de atwa nipa no ne de twahia sunsum fam no obon se sa circle no etese ahoma ye de ahoma anase nade nkonsonkonso ene ye de aye sa circle no na ye de tetere wo sa nipa ya circle na ahoma ne ye wokokọ baako ye kokọ baako ye fita ana baako ye tuntum na ne nyina awa asekere e wo sunsum na sa ye de sa ahoma yi bi atetere wa abrabọ no bo enye yie oto ayento ye to ayentua enioma basa na se obi bo abrabọ no ohuna no a se ye di ahoma fita ne titere wasofo de wo mni se o sabre papa na awurade de bo ho no sunsun wiase ne emonsanfo difre wunsam enie sabre papa na awurade de bo ho no ye wo bi ba wiase o me bank manager o me lawyer amam obi swatima fro adrum pempen so wa abrabomum wate ahwe wasasan wa abrabom wo yesu opagya no wate ahwe unami aye na dom nyame to ne nsam obiabie companies ene ka to no companies ni nyina eyagu na mame ka se mi kiro sasa bre papa na awurade de ma ho no se ye de sa ahoma white no ye de tetere wa na ya de osabre na ekura wo no na ede ye de afiri nsam na mame ka se kidibi kiro empenfo na ka se mi se ansa na abosia betwa wo na mu na afifie mi se de ansa na abosia wo ebede ebetwa wo na mu na afifie eti ansa na yemfa ntetere na obi bebu se wan kura na de sa ade ne tetere mi eye ofie maimo nsam ofie mo nsamfo ene ofie tumidie ene hohomone a etifio bible na ka asem hwe yesu ka asem bi anas onyankopɔ ka asem tie Jeremia o se Jeremia uye mojato dawo na yam no nam ye urade minimu sa wo be sofo sa na nipa so tie ahomone no mo wiase ansa na ye bebo de ye ba bebo nipa enti o mo nim nipa bia osu ene oban ene adeban a oba wiase a obeye enti se sosum ne ye wo ba nessa oba beto asase we so nessa spirit no anasa soso wiase se honhom bi awo fie wote wa ontimi mfa wo anasa ono ontimi yaw enti wade ko sunsun wiase na sunsun wiase ne de sofo ye wo sunsun wiase ahodo sei ensia pe ene wo wiase tie nie mesi ye wo sunsun wiase ahodo ensia
Tieni me say dey ye wo sunsun wiase ahodo nsia ena mabo bosunsun wiase ni nyina no ma kire onioma e wo hono na ma me kase kidimi njiro say dey sa adifita we tetere wa na ubo say ya soja na ye di ukosunsun wiase a pillar esiwo kakraka candle white esiso na edere ye tetere do kobomu a ni ade o sabre papa na awurade de ma hono ni ade afiri unsam ye de afiri unsam a sabre na awurade de ma se de wo se okowani mu no onko de wo se sasa wo ye no woye bibia na agiagu oto ayento yeto ayentua eka na eto obi abre no wa hye ba na nsoso ne ba na ne wanyini ontwane ne mpo hwe no abaifo yi nanim de kwa didie entiama ne mase oye baifo tienie de ete wo sabre to afiri unsam a de etimi to no ebi na mabobo so no de etoso mienu obo se ye ti obi soso ni ade ne kobo candle tuntum no anase ye de ahomate tuntum ne tetere na dobe unse sunsun yasem ebia nipa ne beso dan no na ogina dan bi mu na dan na ogina no bonse na emu ayesum anazo nipa ne beso dan no na ofro pepo nipa ne beso dan no na otika mu na otwika nipa ne beso dan no na otwi moto nipa ne beso dan no otwi bicycle ni nyina ase ne sei sabe empanfo ne kan sem bi se ayemfutini ebi de bi achi okobo ne so fama ne watere na ase sa e ne kura nya ne kura o ma na kwantere se e papa nya papa odi ama no na se de tie se obi etetere oni ade obo ahomatuntum ni mu a ahomatuntum ni se emusanfo pe problem ba ko mienu miensa ana enan ni ade atoso na se ade toso asa problem na yesuma de di wanim etu obi tie mi problem bi ha no yare ayamane etieni o fitani yesa o sabre papa ni yedie anigye awarepa awo ena nyankopon de ma wo no ya tie firi unsam etu obi mitie obi omikasa obi tie mi opawo awo na open sunsun wiase obeso daye de bi obeda beso daye no wawo meka tro pe so sa daye ne bia meka tro akokọ nan kra wo nyinsa na kampa pese wa dey wawo eja no kra na meka re kire wo no sa wo so daye na opawo na sa obeso daye de bia no wa na obi fro ka tro se obewo a ana oso daye no wa meka tro pe onwo da no ade afira tia forces wo nya nyankopon kwantena onwo da yama mo adwumi pa so ne be semto enti so fam no se ye di ahoma fita ne na se di ahoma fita tetire obi a ene ma pa we bi ne firi na mom ne di ahoma tuntum ne tetire wa de etie ne se so fam no obo se ye di problem ba ko pa na di ato so problem ba ko ana mienu miensa obi yare obi bepa obi peba obi nya ni dia wa aware a wote ase be ma hu nani ma na ne buafu wo hu be ma na nya sa na tie so ate ase wo hu be ma na se dey enya sa na tie obi so abre no ahwe oba bi wayi na sinte ene wagya ne mu so ate ase obi ato application opadwuma ye wa yesa wonya dwuma ye obi akọ interview ye refuse ne visa so ne besam to it is ye do boss adi tuntunu mu a ne di problem ba ko pese ne di ato so etie de to so a obe kwa onya den ontimi nya den enkoko no afieri a obosi ade wabo ahoma kokko na sa de kokko eye pillar sunsun wiase na sa pillar ni si ye de obo sunsun wiase pillar kokko na etina ma sa one homoni abenya apam tienie one homoni abere abenya apam aba abenya apam na most at times ahomoni ye so bad bible can say bi was na bonsam otimi ya no se han bofo won hwe ya bonsam ba ya no se han bofo what you say ama obeyi ni wodi a tro abeka se nyame enso na nya den na nya nyame eti obi ye de ahoma kokko tetere na obo se sunsun wiase no woni ahomoni abenya apam eti o ha na ye ne se onko bosom so obi akobo som so wakotwa dwan watwa akokọ wakunsa ma monsanfo ogunsa ma hohomone wote wetre se ye design pakron ana okra kron ya tetere no edina bosa adekokọ no ne bonsam abeden abenya pam na sasa nipa ne de wo mni se wanse onyankopɔ di fu a obetima twitwaje na eno ano no oni bonsam anya pam oni nyankopɔ anya de eni twakabiem tienie me so anya de oni nyankopɔ eni twakabiem eya homa kokɔ wakɔ duro so obi padwuma wakɔ konfo wakɔ malam bi asabi nkafra che onye papa ama wa mane nioma bone ebi mo adare nsuom anadodo mienu yakum kokɔ yetwanwa yakum bonche ya ma bi so ye nioma basa obi ye de na bo ahoma kokom enam se ye din ground na ansa na ye do bo ahoma kokom ye start fita no ye din ka je o sebere so atiase ye je o sebere wani so ya ontanta ye de o hawo ba ko ato so so ati asede tese sa do akobo tuntum ni mu ye do botuntunu wi afa wo se ye pekwabs na na oni bonsam ebebenya apam etu oni bonsam nya apam wi a afa o ha no
oko yanko na de bonsam anya pam nyame onu wo twaka Dabi. sanete eti se ansa na ntinam din kaka cho se ansa na amosia betwa na ase no na efie na eden efiri eti ansa na ye beje wo sabren na ofie ba bonsam onimu bi ofie ba hima onimu bi enkabritie to mi e wo fie onimu bi boye sasa onimu bi so na be sam trom na metwase a nipa bia ni wa ya bona ba sase so omedi hia obia ni wo ma ya bona ba sase so omedi hia se ne nyankopon esisifo mimi ni ye na sa wo di hia dia na esisifo na tata wo de bia sresre waso obeye hia ni sere ya be den ya be ya defo na na mebo honhom kura wo hwe hia so tienie mesema de mebo sunsum kura wo hwe hia so ni matre tumi awurade ankasa dia sa dia ma hia bofo ai ni ntia nipa so nipa bebre o hawa de so no bebre ya ho kire o bebre ya ho kire bebre ya de ho kire yale de nka obi mfa ho nenso ho kire sika sema ye ni problem so ne bezam kire eti nyankopon mo obi so mra medin ya o si atade papa ne ade ye pe na emu edimu nyina fi hwan ejane kire na ba na ho kire ya de pa dabi o sa ho kire ba so kura onya de mpa encourage on kan kure o yeah very good eti dia me pasa ma tia ase ne se ahoma fita ne de bon ye de titiri boma ya je o sebre tuntum ne de problem ba kwato so kokoro oni bonsema benya pam na wan de ko sunsun wiase ne se ye wo sunsun wiase so sunsun wiase ahodo nsia na o wiase tenie nyankopon bo free asoro ye wo tenie ye wo sunsun wiase ane wo honhom wiase ya wadi sunsun wiase ane wo honhom de meka obi se dia na sofo kan ma me ka sem kire honhom wiase aye onyankopon wiase a ono ye den owo okay Isaiah 61 verse 1 o se onyankopon ye den honhom wa me so wan ka se onyankopon sunsun wa me so encourage sunsun wiase aye honhom ne wiase a omo ye omo nioma so de besam kire sunsun tienie sunsun esum ade aye wiase a honhom ne neto enya nyame honhom na ye den eto na yo honhom wiase enso tienie me se honhom wiase de enso pe na wo wiase mabubo ni nyina di ane wo sunsun wiase ensia na sunsun wiase ensia no se honhom ni bi tade me kan no ye teterew na se ye do bodi ani mu a sa pila na me kan no ada so do be ko honhom wiase di nkan de anasa de tosumi na na de tosumi anasa enan ana enum ana ensia na de di nkan no e wo hin sofo se baby di nkan no ye fra ho leloria tienie na leloria hono no se ukọ se sunsun wiase wono ma ukọ wiem tieni yem so yede ukọ wiem na ukọ wiem a ubetra first gate second gate third gate utra third gate na ubo se ubedru hono ubetra mu no utra mu na mu no so ye wo houses e makoma ko 24 spiritual houses and esi mu no so utra sa houses ni wi a 3 kilometers wide mesle 3 kilometers wide unanti a udru hono ma ubedru awia no tieni sunsun asem udru awia na utra awia no na ansa na ubedru awia na betra no dinka tra planet e friend Mercury utra Mercury honma ansa na wakokodru sa sunsun wiase utra awia na misere utra awia na ana wakokodru sa sunsun wiase na sa wakokodru sa sunsun wiase wa ubedru bo se compass kese bo wiem na and located the four cardinal point of the universe tieni na was spirit kese pa ba ko o sa sunsun o sa spirit ne friend Abrazax tieni me say the friend Abrazax the last demon or the most powerful Satan kwanya no yonko no tieni me say Satan yonko entobi wa bra wa bra no bobo nsam so bo ba bo nsam ni mu bi spirit bi a wo ba bi o more than Satan and ha no eja so the message to throw my spirit in the sunni the vine say nensa say no eya wowo tieni nensa emore eya wo ne nan eya awowo ana nafu eya kakraka na nafu na eso no tieni eya enkrofo nsira obi asodan no ote anka obi asodan no krapo obi asodan no kubekuta no obi asodan na enipa kita no sika kita no sofu osodan na amamu ewo hefa sa ni pani nyina egu sa spirit ni yem so ne bezam to etu dru sa spirit no oso eti se udru on ma four cardinal point no ujira fifia o hwe nova hona be the heaven gate tediem so ne o hwe hona ma be heaven gate south ube hell me say there north ube the heaven gate south ube the hell eti udru sa spiritual level a
na before ana honhom a wode wo nipa desene o tia transfer sase we so ekra be ko sa sunsun wiase no na sa spirit no oye most powerful ana sa before no abene pa eti sa before no enya mpai bo na yedi ku sa before no obia bompa ya duru sa mena masana ba mabu no kwaja me se dey abamabu na bamuabu waso wo mpa ya biem adentia eti so free sa sunsun wiase wo no ma na oba biem a sunsun wiase etosu biem ya fra na area na sa area na yakasa area ade ye etu free wo no ma na oba na watra mu no wotra mu na ehwiem se de otu ani ahwe mu no kum no awse ye sunsun wiase bo ya fra na area na hono na sunsun wiase no awso duru a ye wo spirit a omo no omo makoma for tenie omo ne control sunsun wiase tenie omo ne control sa ehwiem ho no omo ye makoma for etu ko Greek kasam a ya che ahomoni mu no say enai na sa nine no ye yi ba ko bia panyini e wo hwiem ho etu ati ase eti ye wo atiasefo ba nine said wo som Nyankopon atiasefo ba na ahomfo no sa na hwiem ho so ye wo atiasefo ba na wo som ye de ahomoni na sa le lori ho na me kan na o tra sam planet Mercury no na o tra awia na ansa na oduru sa sunsun wiase wo no sa e ho no uduru wa sa spirit na me kasa na fusu no ye fra na Abrazax go betima gugu ahwe no where the last demon a wo wiase yeah. And yes, Satan size no. Yes, Abrazax and quite powerful since Satan. And yes, Satan, Mr. My yes, so small, do my check. And yes, Satan size no. So the it is our spirit who draws 12 apostles. Young most powerful, Juma Edimas spirit. No. So a 12 is soon we are swan, but soon we are so pro. I a friend area and the move him. Nasa area and almost our own phone. Omi are powerful to the extent says and young small phone no about me table phone season of animal. Tell him so headache. Ultimate season. Okay, Bible Daniel chapter 10, verse 13. Bible said Abra Daniel ya continue 21 days no bomb pie no. Abra before Gabriel eba no. Sa spirit no what area level no oche no. No kwaja. Oche ne de ne to ne camp say 21 days enti ho na radical busa above one say na as a Gabriel call your mind. Ana osoma Michael so on trace no mama he. Oba no obeduru kwam no hu say ya che no. Na me busa say se bofo mpa obene che nipa say yatima che na e de na to a hu sa ho hu ni say wanya hohom ketwa enti manfo bom paya why no wa bom paya no na obrem paya no wasa bounce paya na firo na asaba enti the reason tie nipa bebre abom paya still omunya moya na ase no no ai obi abom paya 10 years 20 years still ohum moya jawa mo adwumi pa enti obi wa no ma opese ohun se sa spirit no on na hawa obaso dan no bo na spirit anase abo aponche kramai wowo nantwie adwago so bon so watu nam hiem oko katre sofa na sofa katre say ai ya kan say honhomoni na tata wa na nyame a left you me katre play sofo no aboa nyame ba so atre say sa aboa na no odi wati no ofie ba ibon sama na ba hima na dane na wo sa aboa no wo pamo de akoma sa spirit no so de bezo etu pamo anu de akoma sa spirit no etu tunam wiem a ehwem atomfo no udu omu na edi asie. So in that case, you don't fight among the demons on this planet Earth. Asasi we so when say homoni wa anya den enko oni omo e wosoro na eden edi asie. So the better one eti ye frisa sunsun wiase wo wiem wona ni abade wo asasi so ye frasa asasi so sunsun wiase Sitonia. So atiase eti obi tifie by phobia de no contract to me die abosom niam bi e wo fie onum ate no contract. So for some me coming to futuro ngo man ani o dem wi amekoto quotation ba bia kire ba bia Nyankopon kasa ahom nyina omo asem a Bible mu so ati dem eti asase we so ye wa ahomone a omo ye den omo di asase ne so Yesu kase was asase so sudifo no wan bonsam enti ha na e bonsam base asase we so na e den bonsam base eti obi won ma ahomone ha no ahomone no free Metro FM. O kompai ba na so fusi matwam still ya twam so that no problem. Obi anu mo yo sa masa o say why wote why pampa kra na bon. Obi de nkyire gu nso ma dware ya sabe o ya dane kako. Rekwaja. So ne bazam tiro. Sa
when you're in Tenasemo, and now you are Semo. This will be on Yanko money to me. No man and one in Tasman and some fun with me solve our problem. So then pay for the cast as a Batakalia dos in Temia Mukramo Papa. Fake in tea. You may end original. It is officers soon we are sway and what was since soon we are say a tractor, a cast a toss on your friend Enalia, and I said she told a cast a hydria. Mr. Hydria, and I say Enalia. Now, so we are saying, and our pum. Oh, Puma. So we are saying, you are your most powerful more ponasi. Now, I could Odinka or Horn, your friend Lilith. Now, San Lilith on Horn and Sana Baku, friend Mehmed, and Khalifa said you don't friend Mamuatan, where they I said, no, Bapum. A Puanka say Lilith in India. I said Mamuata. But the reason here, Mamuata did the Obian, Mamuata, so one now pay the higher sacrifice. You put the blue, we are so Mamuata. Swat, I say, but only ignorant about spirit, no, near the friend Lilith. But Lilith are more powerful than Mamuata. Swat, it is so called my honor a ponasino, a fire half monster. Tenye, a fan of a fire almost no bany nipa, but almost said the Ayamoa. Hey, show the better. Et what trap Ponasia? Tienye, the Atoson and no. No one call assassin fin. And I say assassin. A honor spirit now where from Hypochitonia. I'm going to your ancestral ghost. Hey, Obios Samani, we are Sibu Sama. Metro FM. Monsieur Obia was today. Samani will be already. Obwa. Why a spiritual apprentice? When you let you susum, Samai or Honum. And to the side level now will be best for Diana. So who said, Ufia when some for the Susu Yaswa? Ubaso Diana, Ubaso Mammy be a war, wouldn't you be a war, debut in where did you know? Mrs. Asa spirit in Saman Fonede. How? Now you was Saman Papa and you was Saman Bonnie. Hey, tell you today. Oh, Saman Papa. There was Saman Papa. And you was some bonny. It will be so dire. Na some maybe. And now woman de aqualabi bamani. Aquani papa una watching. Nana watching or down was so dire. Or so that none papa did not know what tenants are. Or quite papa and papa chin so I did chana in Sana Biabia. Hey, Aquani catcher marching. Untimika say. Or buy your radinamia subon per man with Timika saying. And you beside the cost of it. And what's that dire cross on you? As a mampa. And pay for the cast, say, Mr. Samampo, who is running Mamma. Now that one friend, Ramreno. Samampadi been say, Obiti me so die. Nani Mamma tells me to go to Asa, but your good yes, I mean, we are Sakoa Corner Hampa. So what you say? Now, some bonny floating in our spiritual dome and your friend, Severus. Now, or your necromantic spirit, or pretty between the dead and the living. Can you say? Operating between the dead and the living, and to call before Obi for consultation. Now I saw for no cat out say, but then I'm in Choma, I'm some my and I'm in Chuma, I'm cat of Papa, or some man for. Hey, or some man for, or yes of Papa, something Nasnako, a telegram. Let's say, Jamie to us here, so for me, throw with some and I'm Papa and Mamma, some phone. Ah, now someone so, or some are do what, Mam can't show. A some are the nippers at home called my and some animal. Yes, I'm on my friend. Now, the Bama, Mamma, somewhere to my boss, as you were so. I be operating say, this will be on your opportunity to go to heaven. Some mammy who are now near you know heaven, at any time you're better by 8 years, so I know where the actual. Make quotation or Bible. So I just say, it will be a so Diana in the summer, or be a woman in it. Or be so that one in a Mamusia. Nay, the full Tatano. Wa bob black or take care more quite you and bed clock or the cost of that thing. Someone for 2 million. Australia or Turkey Satan, but someone for so yellow. Auntie, one casa umpire now, Obon, and yet on target. Ubiti around the bush. So the John. It officers soon we are seeing no last one. You're from Mesoffice. Mess office. Now, I know Asama do Trasama to Asama do it here. I am 120,000 kilometers wide. Hey, Omogo Boom.
Now call my your pillars akasia makumako 12. And you want pillar and ketwa makumako 200,000. I had it makumako 200,000. Abu boom and go. Now sound omi upon court no more mutiti to set yata. And omupodia air nankati. Tell you, omupodia air nankati. Nasa spirit omupanyi ni pa your friend Leviathan. Nipa bia no wotire ni bia sa honhom ne hwe ne so me koto your Bible ni nyame na me kan ye enokre me si nipa bia no wotire na saso esu bia oyere Leviathan ne hwe ne so na bo se honhom ne hwe so ni nyame wotaka dwene ko atiri obi nsi trodo ma de toa o enokre me boa enokre very good it is officer so wi aso no ma ye say ye do contractor Nessa nipa no ofie na ontimi oye bonsam ana homoni bia sasunsu wiase a mebuboy eno honim ba bi no oye dem ode obeko na ode ukọ ada so oje osebere de akoma omo ana so ode ukọ bo kendo black nim ana se kendo red nim de wono sofo kenka first one leloria na eho yenko Leloria ase any say shining or glory ones who lives in the ether, a rarefied sphere beyond the moon. Nature spirits who are attached to particular places or to the four elements. For example, seals of the air, norms of the earth, undyings of the water, and salamanders of fire. What you say? Rarefied sphere beyond the moon. It's in a podcast and be portrait dam. Oko heaven, I'll better first, second, third gate. It would tramuna. Your gate, I would go to. And a dano, oh, ba, as a hasrada kanwa, oko asada kanwa. And as a uramu, so I were 24 mansions, a obunum. Uramu, nimwa, answer to any show any. A shim. No boss, I did be a drone. A mystery will be any by my review on Metro 4.1. 10 years will be a day. And now we are deep for so I make catcher ya one was Numbers chapter 12 verse 6. Was in a me go deep for the boy I mean one casada ya sum. Ebisu ya ni so anu hunu. Name of most said the meaning casada ehu animu. It's your levels of prophet. Yamfa is adom ko honum. Usa is antimi ko ho. Usa dam antimi ko ho. Uko ho be bodam. Ya wa domo anyankopon said that the manipa. Na sa adom ni yamfa mu obi o ya anointed person. Anointed for you break a loose. Me nyasa ni o ma mikuta mantle. Mantle ko na ye anointing ko. A mantle na chinu so yesa o mu levels and pempenso 12. Swat ya se. Etina mtin kan ka to sa hemfuti ni e bi de dade e bi beji. Eti so kwa hono mu a sa honhom sa no mo tie kenkan ko so say. Revelation chapter 12 verse 1 to 2 no. Was na ensenchane kase bi yi ne ho edi osoro. Oba bi a ofira owia. Oba bi o hede. Ofira owia. Etu ko no ma wo tire wia na. Why your spirit oba the friend Abrazas na fuka kakam so pa gugu sisi obehunu omo aye technology edura chiri ni there. They know what I'm talking about. Okay. When they ruled the last 365 celestial sphere, the last rank who train the chia oko heaven na so asa na betra no asem So dan senchane kase bi yi ne ho edi osoro. Oba bi a ofira owia. Na osane wone nan ase. Na nsoma dumienu abotire boboni tri. What say nsoma dumienu 12 apostles na me catch say okura wo mo na odo mo ye adwuma no. Say de Yesu ba ye oba ye na adwuma no. Sa na ote ye. Why your spirit kenkan ko Osana nsoma dumienu abotire boboni tri. Ma wafa afuro. Wafa de afuro. Tiani o waso wafa de afuro. Wafa afuro me catch say o ye dey. Wanyem afro na wanyem ne nche se nipa o enipa nsira obia warepa obia so dae ne yiro ne ka wa fire ne nsa efiri wo wonya ni die da obia so dae ne obi ne da obia so dae wo fa no obia so dae kraba ne da efiri wonya ni die da yare da na yase sabim prediasa de bia na yase ye ne ya wanuma duro atwi ko brema wanuma duro bia empire no so de wa bobby oyi no so de wa dia didie ni ho nyina wa dimu blue red bibia wa jibi ko eja wa din chini akonom still ne yamu yare ya me pesa me tro say difu okro na adum nuru soro ho etu ontimi nye okra kasa spirit ni nsem
na wafa afuro na oretiam rekɔ awɔ aden no Metro FM. pacho no ano no so ande besa mtiro no etiloloria ho no enipa yire die no na udu ho no abo sa ahwehwe kakra ka abosunsun wiase me amimiti wo mi picture bo hobi wo so picture bo obia picture bo entada nyankopɔ be na agye so oba be sira wo no na ya o maskani ayiwa beto akoa ka 2 seconds ama nyame sira no no mo di bibia to ni nyankopɔ ntem etu obi abompa ya wabre ada obeka so wabre ebia sa da na nyankopɔ bi ekwam se na de ebo na meti wabre wada nyata se nyame sa do wa next 5 years o sebo etu ba uwie da etilolori awon enkrofo yie die nipa die na ma asofo kwa adroso die na ma asofo kwa adroso awu moni we na ha asofo ebinim dwane to ma wata wo poase entani to adwem atumfo nkabeche doni occultism practicing all kinds of source divination e de ya sorry sa hu we so mu a ne se nyame anyo a eno ha no ni nyame nitwaka you die and go to hell you die and go to hell straight yanko Job chapter 20 verse 15 Job chapter 20 verse 15 was wa mene adedodo tianie wa mene de adedodo na eyantomagu ne wa mene David ye de ntomagu ma wa ba mene David da yanko na obefi bio enu na obesa afedie ntia wodi ntiatiamu kwani se wo ma wani bere na obo mpai na onyankopon sema kwantira na wodi ntiatiamu akofe na odi ama wo anokwa we here die no company na e collapse no de ntie collapse na se no obi amene wo mo wani bere nya nyame ma kwantira onyankopon di fo nyame ma ni tumi a no de tsunsum na na ho money we o chake na chiwade e kana obesa di ntiatiamu akofe waya na adwo so amfia tie de awrade de beye no o say wa mene adedodo na obefi biom onyankopon betu afri ne yam swati ase pepe ba wari akwadi obi wo sabre wa kwanto nkrata obi awie school obeso dae bia na o se school uniform obeso dae bia no da so to classroom exams ona ya osa obi atu kwakotra broche mi kasa broche fotie ahanye station ketwa debi obeso dae bia no abaga na otini kuro abrabo na ye dene ama no ono ni nkrata tieni ono ye de oni nkrata wonu so oni sika enti se obere Metro FM. na niye tutu aka ni nsem anokwa ohu boto kura onfa kura nsem oye de sofo me se oye de ohu de wonye yanko ko so wiase atofo fufuro the to so ne area spirit omo ohwem demons of the air below the moon demons of the air below what the moon omo moon ase eti ehwiem utu ani amurunkum no ye wa ahomane omo nam frama mo ye adwuma yanko I say small human beings omo ye small beings ehwiem atumfo no omo ye ntientia yanko kenkan primitive races like the Tuatha De Danann that went into hiding in order to survive in more recent times fairies have been compared to extraterrestrials kenkan yanko we read Daniel chapter 10 verse 13 Daniel ngoma etoso 10 entitemu dumiensa no osena Persia ahimamba poma sankame na wotwemiensa osena hwe Michael oye abofo etitiro no mu baako babeboa me tieni o Daniel onyame ni pa bia ya kwantene obi ya kwantene no ebo fketwa David nesa hu biti Gabriel hu kro no ho ketwa David nya hu ketwa ka kan ya osena Persia ahimamba poma sankame na wotwemiensa na hwe Michael oye abofo etitiro no baako babeboa me na metena ho wo Persia ahemfo no nchen etomo ye dai ahemfo omo ho mbenie ani ahenie bi wo wiem aka cho se wiase na okwa enokwaja etu nyi bibi ni abiribi na bekum enokwa pa swati ase eti se brabo na yabo no ampa onyankopɔ difo bi onyame ma ne nsafo na fa ho amɔ na amalanfo me ka kire udi agoro abompa ya o da so yare obi abompa ya masabe okasa kra na ya ase ye ya enokwa anyam bibia na empire enokwaja nyame nsɛm akwankyere enokwa pa swati ase eti se ye bompa na eba ahomɔ mo wiem am so omo fight against prayers no omo no ya te Daniel de na so de mini ba bia wo
Obia no one abusa de me wabusa de also de wo abusa de na me busa wo de na ma me papa te wo de na yama yama si say wo baby yankwa susu wi asa to su bi ma ha already Ephesians chapter 6 verse 12 now. Or see if we say enya ni muja na enya na emom ye ni mpanyini ni tumini ni wiase mu suma tumfo ni ahohomone a ewo horo esumu de etina se sonso wiase tieni e wodai asofo ni bi se ye ni susu wiase sa asofo no spiritual apprentice na fu no de nyame djuma wa fu na de dey nyame kran frel no afre wan kan ka sa abusudie no o si gibi mfiri asem na mfa bi nya dey na ye de na o si sonso wiase ni ho esuma tumfo gina sisi abehu onyame omo wani abehu no very good yanko susu wiase to so fufuro the tosu me say friend Shitonia demons who live on the land omo tete asase we so omo panyin ni Satan yanko or say they are fallen angels cast out of heaven with Lucifer sentenced by God to the elements of the earth where they act as demons. Omo ya abofo no mo kabon sam no mo ko weji war against God and Yakupon cast you down and omo agugu asase we so ebi wo mepom ebi wo mo time ebi wo enzu adeda home ebi wo nuam ebi titifie ete especially adwaye any baby hatan yoma hona hohomone ne tetete no mo fight against ye me busa sa no point ho be ne ha we hefa no yankwa ya they toss you already Matthew chapter 4 verse 8 now. Was it Matthew chapter 4 verse 8. Now obonsam fa no biom ko be potenten bi so. Na oche no wiase ahenie nyina ni animonyam. Okay. Bonsam fa wa Yesu ana ode no ko wo se se okoto na asore me de wiase ni munioma nyina be ma esan se me wo de nyina ye dey. Ahyemensa. And that is asase susudifo no hwan. Ane bonsam. That is why come obi peba wa kokonfo ho. And na kura no to na no tinsu enokre nenia ya basa watwa esankwala no mani kumsumintimi na dede on be ya no ntimintina enokre suati ase bokone na no man nsuo obi akwakwaji sikaduro mi kasa wontimi na sikana bo apa but wontimi na obi so die sikana ama yem hyehye nsi ebekuno Sikenti ose okotona asore mia ni o ma fu nyina frɛ bonsam ti yesese be kofa ni pato bonsam no akɔdɔ ni because of money utwani illuminati because of money freemason because of money occultism because of money nyoma we nyina na nipa didi akire so de basa me kire ni nyina frɛ wan free bonsam asase we so ni dwuma wa dey odi no to beda no obi ni wa be dey abeda oba so na wan dey I say na de na so da na okura kwadu sori na nkura na ma obi no da de abam me kire se de bonsam sitie esorofo na jinsira no me de bone na ma kenkan susu wi ase to so biem they toss your friend Hydra or Analia I say they are demons who live in the water omo titi nso me poase maamu watafo no omo ekopoase kwadi nkwase yatumi bedimi no asia no omo hono no they are supernatural creatures omo ye supernatural creatures they are there they were there who are shape-shifting monsters. So what you say? No suru ye nipa. No form ya adefoforo. Or half human. So what? Or half monster. Actually, no. Can quotation now? Read Revelation chapter 17 verse 1 to 2 now. Revelation chapter 17 verse 1 to 2. What's it say? What's an above 4 bashon ukura unkruwa unsonu mu baako. Bana me bekasa say. Bana me nkyere odwamanfo kese. Oti nsuo pii no so no atemu. Nsuo pii. Yesi nsuo nyina kwabodi ye. Epum. Tieni nsuo pii. Nsuo nyina kwabo pum anu mu di ayedai. Ayira. Mamu wata ne ti sansuo ni so nyina. Na ya na asofo ni bebre nya sebe ebinum ho ya mesere. Kire se woni se oba ne be ma da na enu kwa na ye dwamamo ba me ka trope dwamamo kese panse wosum nyame no afiri nyame achi akobo so ho wase na Israel foi o firi machi ni nyame fufura akobo dwama ana kire se okọ no ne bosom koda David ya nyinu kwa achiri kenkan o say Brana menche odwamanfo kese oti nsuo pii no so no atemu ono na wiase ahemfo ono na de wiase ahemfo wiase ahemfo and who take 100% of the people living on this earth ahemfo so asofo
People who claim to be men of God, evangelists for didn't kawa, didn't laugh and didn't hanky, didn't and your mahunu. Omunyina free mamu atase. Onu na wiase atetero ni abremponi na. And then a boy Jamai. Because almost someone. No someone na daw. Almost someone na no pa wi anwumere. Ye kopum kwaji tumi. Ye de abeya nyamdwuma. So ande basa mcho. Look up. Kai. O say ono na wiase ahemfo ne no abo adwaman. Na na adwaman mo nsa no abobo won a wotete asase so no. Nsa na abobo won a wotete ase na me katro plane say wutu na nyame akọ nyame honhom ho. Ewo so na obi woni mamu atadeli a woni ne be kada. Na say fanse woni na wa adwumam na wo kura nyame tumi na so no be panyin wo so woni be ka. Enti abobo wo mo nya the right thing. Omo the right thing. We are simply for near titru and abrempo nyina they run to these people. Yes. Omo run to these spirit beings for powers. Come ni power on fan obe ko. Emu serve MPs, assemblymen. This is emu president ahudo wo wiase. They kill, they assassinate people for power just because of power. Asiano no. Ma na me busa mo say why na boss ha to me. Nyankopon. E jade tina opetu mi akoma mo atakwase aba no. So ma otimi. Wo de ko yede. To me Jimmy we wo de ko yede. To me akwaja ya wan for obi to awuntimi nda. Die be ho. This one bo down for da. Die be to me. Kenga kwai. Home toss your friend Hypochitonia. They are demons who live beneath the earth. From ancestral ghosts. Ancestral ghosts. We read Deuteronomy chapter 18 verse 11 now. Deuteronomy chapter 18 verse 11. Ne encourage for. And encourage for one that the country burn yam shashim. Omu reading the pansem. Ya wa software titi radio so what ya shout of ya hwehwenu na me ka wa intercept no ese nyankopon wa hwehwemu dia hunni ani meboa wa hwehwemu a hunni ani ana obi ba nche no wa hwani nsemu dia ese hunni ani ade be kasa atiefo mi anyinu kwa akiri ne encourage for ne samanfrefo ene samanfrefo tianie samandie frefo fa watai fa tare ne bra. Now, I'm from Amesama concert making in the temple of God. Omu ye concert. Now, I'm OPATAFOUR between no be mamia we know about Benya Shishemu. Nese Obama anymore. Na makwata fa mamia talebra. Ebin sit da. Ujina wana na uradia kade osemi kabia atero. Enokwe. Uradia ma dumni to me. Enokwe ja. Atumni de to me. It be here, mammy, I tell you, my friend, I'm Sama. Oh, my mother, some of the crime, friend, or romantic spirit, and Baba representing. Okay. I say, ne encourage for, ne saman for, ne doing sini, ne dear Ubisa a funu. And no more Busa funu. Omere, Omubisa funu. Doing sini, Bebe Clemu, ya was software bitty Kubasi Ghana. I want to tell her mine. Was what dying above for being in where it now. I know dear Habana man, me catch you playing the chromatic spirit in the dear Habana man. Hey, now then I saw for Bessam common. Some money when the E visions little more. I don't think Untigana won't be. Yamitipa Metro FM. Ain't no other to was some common. What's this of Papa and this was some common album? I don't know. Say, I'm also still now. Yeah, and you somewhere woman say, what can we crowd but still? Or you think you try? Was it still what does you do so in Yamiaqua? Young Quay was already Jeremiah chapter 31 verse 15 now. Jeremiah 31 verse 15. Eradi Senie. Teddy, there was some Papa, Mrs. Sama, dear Papa, Sama and Papa, and you also some bonnet, and you also some bonnet will be some many years. Be a soft for the message in the Bible friend in Sana Pammy Flash or demo. And a couple bunch of women know. And okay, Sama day. You was some Papa and you also some bonnet. Or say, say Eradi Senie, what in be what in Rama, a Jaducha, Isuyaya, Rahel Risunema, Tiani, Benjamin, Nirianuai, Joseph, Abraham Mami Wuyano, on Satama Yahu Benjamin, and Anamami Wuyamua, and a crap. It will we another someone koi or some pantino, you know the suit or the Susunima. Okay. Tiani, I'm so headache.
It will be one more about Tampa or a Samai. Woo. The Pia that's what one word demanima. And Papa. Sir Rahel to me demanima Benjamin Joseph, the Argentina, Umamidias, where Saman power to minimum. Which media, and I know the Ayatete. Davida. Now, no, Miss Atete and one in it. And Papa. Swatches here. It was Saman Papa, a bit of Saman Bonnet, of a Sunana Sama Bonasu, Sama Neda, Sama Jagoso, Sama Hano, Sama Teteno, Sama a big Nasun because of ghost, Sama Auntie. And Quaja. And that I am for was sad, Didier was animal, no good suffer, Saman for an Amateur place, Saman Papa being one of my petitions now. And Papa. Swatches here. It's better, my mammy, and Joseph Mammy, no, as some might not one more demand about one of Perry and somehow Hana Samanio. Somehow. A giant transfer to radio Samanio. It might confuse, so frustrated. Woman said, "I'm using Kenya Yasam. Young can't go how I say." Was a share radishini. What's in ni Rama? A judge Chani is Suya. Rahel Sunima. Now on Penessa, watch it in a rare. Swatches here. If we say Winnie Hop. What just here? We'll be only one as Friday. Oh, can you quotation, already Matthew chapter 17 verse 3 now. Matthew chapter 17 verse 3. What's it say? What's in a share? Mose anyway. Ni Elia. Ye won who did try one. Na Satan no Mose tiasasi we so. There be no would. No more we are there. According to that. It is someone when they in where did Moses. A train yes, I don't be saying anyone. It is Samampa. Oh, where is Samampa? But wait, must wear him. Hey, flow that is some. Also, where do you? Baby, see some anyone. And then Nipa entrance ancient football. Bible school no. A man who was local Bible school. 6 months was apostle bishop. Sure, the man. Wonderful. It is someone a day. Elia who Elia took and Chefan so day. Well, Moses were to call. Some I know the ultimate for any flesh. It yes, God was a some anyone. Moses by no honam. Yes, to me so anymore. Peter net a year connection who ye. No say a year pa. No Peter who says some power. Where the yes, my uncle be a Moses and dear Baquelia, dear Moses, dear Baquian, near more quantity. Meboa, wonderful. And some day. It will be on my son, some bonny way and an echo, and Mohan Obi Asatina or the Susudayu. Was so they only be an your massay. Where some bonnet or your papa. I catch us my soon mate and minimum the America and 2 million a day. Tracy, we ask you beyond what the abortion at Yahoo. What would has woda? So the minimum soon so many who could have read the mammy. Can call next soon we are say. I hear me, my Mesophis. Blind and nearly senseless. Yes, who we know. You always run away our brothers. And you're young Connie or Moasia. Hey, and this and young Connesses and yes, at Anquire. A young or me a blind, or one dear, or one Jimmy, or me a senseless, but or me a very powerful. Hey, it's in Yanko Podi assume I a sir at this tune tomorrow, or the Hancock. I do my book pillars or a summer do it. Young can't go. I say they are blind and nearly senseless demons who hate the light and live in the lowest part of hell. Try as the lowest part, as some do echi. Honomugu. Obi kwa sama do da metre said yes kwa sama do already wish. Some atre man can radio back on so. Wonderful. Yanko I say they are guardians of the dead. Guardians of the dead. One no sa no mubu form to be pass as you so bet we are so for you bet ma bet do pass ma no maku. Bo so fu bi pa 20 21 40 41 wo. E dinyango mo na ma wi aduma. David. No. So for book must me sentiment or sini pentiment me kwa sama no sama. Unti kwa sama do ma. We are spiritual apprentice. Hey, me so dey. Spiritual apprentice. Osa. So for pounds or Ghana how. So for paying no mind. The Uncle Bible School we are born bishop and me na say tin to try tie. And then afuzu ana. Onyame na sis of beyin. And okwepa. Onyame na dey. Sis of beyin. He so for 40 years but onyame mature. And okwe. And some make so mysterious. And okweja. So the person you know. Eti or soon to be kwa sama neighbor just leave. A spiritual apprentice. Adam make sama do asem wa no bo hu ni pa be fe be kas e be dia dance ya wa. Metro Ubetima kwa sama do asaba life.
just okwohwe ho no asaba no say na so bo abrabo so what you say yanko I say they are guardians of the dead, living in an other world that exists between the living and the dead. They live and the dead. They have the power to take people. They have the power to what? Take people. And when they do so, the people who do what? They die. Wonderful. Kenka quotation yanko. We read it, 2 Peter chapter 2 verse 4. 2 Peter chapter 2 verse 4. Na so onyankopon ankra abofo a oye bone. Omo aye abon omo me abofo. Ba mo odinche Satan. The dear Satan Jimmy mom a confuse what say. Omo Jimmy. It is Satan you very wise. No didn't answer that down no fighting against God. Come on. The Yamidi Suma and Tetron or Doma Koguaro. Omo very powerful. I should have shown Yankopon ankra abofo a oye bone no. Na emo de sum kabi ahoma chechire won gu asamando amane hunu bunumu. Amane ye de. Hunu bunumu ho no mugu. Yanko. Se onfa won isi atemu. Swat ya say. That is where they are. It's almost go over 200,000. I don't want paying for Omudu Omosu. I've been there several times. Swat ya say. Me mendan sana masodayo. And I mean yamini min kasa aniswadi huru. Makacho say my personal level no. We difu edu asane nyanu kasa me my personal level no. We read Revelation chapter 9 verse 15 to 19. Revelation chapter 9 verse 15 to 19. Wasana wasane abofo bana wasisi edon. Wasane abofo bana wasisi won ama edon. Tienie sa ahu 200,000 o na ye dom no. O say mekacho say obana bi wo ho. Yes. O na empanyimfo no. Na wasane abofo bana wasisi won ama edon. Ne eda. Ne bosome ne afeno se won kunkum nipa nchichemu miense mu baako na mete se edon a wotete aponko so no anu si opedu ahodo opedu nu so dia se 200,000 opedu ahodo opedu omo kunkum nipa omo na ku nipa anopa wi anwumere oku nipa omo lifestyle no Swat ya say ya yanhwe kan ko na sade me hunu aponko ne won a wotete won so no ti aponko no musu mi di kagata so omu titi se jatati na ka bo aponko di titi se jatati debi musa hohum no hohum omu pa kan ko ya o se na sade me hunu aponko ne won a wotete won so no anisuade hunu mu nie wo ojane afasibire ne sofe nkatabo omu hunu ye dija eni e dia nane unu afasibire adia nyankopon de to egum Sodom and Gomorrah sulfuric acid I don't know dia ya dia sese sa honhom no ahom me powerful power yanko na shede me hunu aponko tete ni wo ojane ne afasibire ne sofe nkatabo na aponko no titete se jatati tie ni o titete se de jatati yanko na ojane wisie ne sofe fifiri won no omu wi ne mu ko asie wa ye di jane bunu na atetire om te musie ne fifiri o manim sa honhom mu go omu enya nyame no omu ye no minu mi no omu ye yanko ma wonya so wana ma hawo miensa yiso de ojane wana ma hawo miensa yiso no omu de ye jane ha ye hawo miensa ne de ye so wana ma hawo miensa yiso no de jane wisie ne sofe ai fifiri won enum eja emusie ne de ye sofe ai fifiri won enum emusie ne jira ho ma Pekatro kende tuntum na ye de wa bomu no tum ejani jina o ma apam a onu omo sofi ni jina o ma o sebre ya de obre enioma miensa bread no asia no the innermost of three concentric circles representing the totality of being the cosmology of the silt the cosmic world vianase there be any atom as defined by scientists be a wo bia no omo de control yanko wisie ne sofe efifi wonanu sofe ma wo ya kunkum ni panchichemu baako na aponko no ahoden wo wonano ne won dua mu na won dua no ana ahoden ya dey ewo yanko ma wo ya sofe na won dua no tete se awo omu dua no me ka tro se tete se dey owo me na me di share bible debi eni ho yanko tu yesu ya se na eni ho ewo ho pa yanko mi ya ewo wotiri na eno na wodi pra I don't know me there. Wodi pra. Yanko we read Job chapter 41 verse 25 na. Job 41 verse 25. Omo na hwe a ho kire so. Yanko esamebu abehu. O say, say o man ho so a. Say sa omo pain na your friend Leviathan no. O man ho mene so a. Atumfo ho popo. Atumfo wo wiase nyina masa ade chepa na se oni sika obotoma ho. Are ho. Enokre.
Me say dey Areho. And pray for the car say me say ha. So ni sika ana hotere ba so a. Ha? Ani oba se fufuo. Oba owo fufuo wi a. Bra me so mo fufuo e ma me. Woni ka pro wo wi anu atwa bia mo adi. So ati ase. O kan timu danka ma betre o kanka. Ahotere ya papa. Me say ahotere dey. Ya papa. Me ti say ahotere bo kuma se meto so akosu nyane. Oye ni crusade wi anu ma ba. Bon se ma urade. Kan ko aha wa dey. Metro FM. Na se o mane ho so a. O mane ho mene so a. Atumfo ho popo. Atumfo ho popo. Na ehuma won ani so ye won kra. She. Asa me ka tell ahotere ba so a. Odire siso. Adwe bone nko a. Kwanya obefa so anya sika adwe bone. Ahotere ba so kura o yire sade ne ho fesitire kura hu. Ahotere me se ba so a. O yire kura hu sade ne do sitie. Metro FM. Me se ahotere ba so a o yire kura hu sade ne do ye dey. Esitie. Nti ahotere dia me se me tese o ye crusade wo kuma so ya me kosu dwane. O wi a metran amana di 72 hours. That is 3 days ansana maba. Memra na ho pampa ne stickers nyina enzo atabo na fo. Kan ko aha. Now read Job chapter 41 verse 33 na. Aha was it say? Ni sasu ni asasi so. Ni sasu ewurade anya bi. Hey, abo ho kire esasu eni asasi so. Abo ho kire. Ni sasu ni asasi so. Aha kenkan ko. Wo ye no sha na koma ntu. Na koma ntu. O sa ho kire so sigani. David. Aho kire enzuro hen enzuro president. David. Aho kire wonsuro bia wonsuro mi opatafour ameka se. De be me na suro se mi kura nsafo akura nkwankire. Ewurade ka se mo se me de David fie safo abegu abeti so tu wo bi ntimi ye dey. Emie. Wo bie so bi ntimi ye dey. Entum. Ewurade am tomi. Aha wo se say. Na oto so ekọ verse 34 na. Aha. Wo hye ade a ekro nyina. Wona ade ekro nyina. Wo hye so na tese o mo e wo ponase nyina wo na hwe wo so. Senior man. One ahokyere nyina hene. One dey. Ahokyere nyina hene. Entimeboa. Na me nam de sha Bible. David. Bon sam sha sa asem no. So ati ase. Ahokyere ku nipa ahokyere. Ya mo mpaye o. Ukosofu ase opiem na bo mpaye. Na ukra mpaye no nimbo. Edi be na wo bo. Abo Yesu. Pentecost e bi okọ prayer meetings no oba na eje dere. Wo jina sa no to Bible wo Yesu de mo madome o sa wati na ba. Yesu de madome o sa wati na ba. Wo jina ha wa sa wati am de anto be modia. So the me tron. Me pesa ma oti ase sa ahu mi bi wo ho ma me ka tro play. Omun suro. Poti Yesu wo nsuro. Obi si dia na so free kan pesa ma oti ase bi matured enough. Kan free boy Yesu nka susum no no be dan ko dai. Onsuro. Short ase. Eti so for manie we bi na se obi fie. Hohomane to wa. Ni atew, ni ade wa kosa sunsun wiase bi. Wa fo ankoso de be kwasa ase so wa fo ankoso de be kopo wa fo anko. Eti ahokyere da nipa ma so. Yale ha obi, amane da obi so kwada na da obi so atiti da obi so. Obi da wo na ha obi on. Enya ahokyere na ha no. Yare na ha no. Enkwe. Yare na ede. Ha no. Obi so nya yare nya ahokyere. But do me